academic in Karina, the Zothanmawia Khiangte additional DC, and when I did the DC, so got the point more, is all a color to run in Hela take on Dinga, a Polian Kokan Hantum Zeta Leka, Maro to Canina Lete, or himself, or DC on loan at the end, or Tanulawin and programming and color, can't we make on it? You can put a ring over ODOP, MSUM, DPIIT. DC Hnahthial in Hnahthial College Auditorium-ah TEJAS. Dia wali lakukan ayat tahan chuan Hnahthial mana hasil kita tu manga nakina pening lama kama lokal ten tu tabla ini sulit biasa zo tasela TEJAS workshop nanti mana tahu izong TEJAS itu kita open and transforming entrepreneurial journey across district and states ini ya ala cian semua orang Tuju सरकार प्रोग्राम कोई मोटा नहीं है इंडिया सरकार हमारा मास्टर इंडिया में इन सेंट्रल लामाचुनिंग डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड कंट्री इन DPIIT सेंट्रल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट कंट्री अनिता इमिटेरम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हुए नहीं मिजोरम आचुन Planning and Program Implementation Department, Mizoram Startup Mission, MSUM, Khiangte Tejahan Pun. TEJAS and Tizon here, Entrepreneurship lang ako di country grassroots innovators kan Khiangte. Mani refer na ama Hnahthial College tu kami te soikan ta atumania ni tichaki. Entrepreneur, jadi entrepreneur itu karena ini Mizoram dia contoh kata handle ini kan niche lawa idea dia ini mau berperan tu katian. Bidang tetana cangka itu nanti posiam te katian jauh mata aku komen Chris tu itu pun saya yang bueno posing ini tu yang kena itu in ominari oma tanpa cuma kita cantik itu hek berapa itu ini. Skor tu dua kali tu kerja di sekolah ini itu main college apa pun di dan hall lama di lawin di conference hall akan tidonin tido antia amar itu college di ciri khas lain kalau masuk yang ahli besi ini lama antia di orang pun kain lalu pulau dewa dengan telo koma besi yang ini tentang kata kalau itu koi dia kalau sudah cuma lu kan sering dengar apa ni in self help group deh self help di nanti mana nanti kau nggak chuan mani tu lautan tu Khiangte ko dan te ko society and te ko in ka mani July te panoma kan selo ka graduate in kan dan ko kan tu pa college pa kata so college lar ta principal ka ni jima ini sirbe to ka mi BSc ka zo chi ta te na hulowi ni phabe ta chi ni chu min kia ta kan ni na dik tak ko kan dia kan suina sa chu graduate thar hi assam te den chu mura kumtin tulai chu sarkar na gen nin dai lo em maya man pe ta aban de te tan sarkar na chu kan dia na umma te chuan sarkar na kan dai em maya ki kulnai te khachoni we are also minister te ni pana soi kala ke principal college line Kemudian so, kau yang lain nak tahu orang panti mana ni tadi, kan master degree kan ni so, kamu dulu itu kau kan kan ni dia berada dia kan select dia kau kan kan, rumah cun sila orang tu nak cuma ni degree kan yang daya nak pun sila orang yang ni kan harus ada dia kan mereka, awan ni kan cuma so kan ayam orang tiada itu nak rumah kan dia harus tekan dia, jadi orang break tak boleh tahan juga doa. Ram lâu này có một sự cần thiết đấy, ta hẳn liệt để một tập phát triển tiếp thị chia anh ấy thị chia đâu à, chúng vàng những cái một cái món đi hai công là công cái này cái sản phẩm cái bộ cái gì là cái tiền là mình cũng được cái sự đầu tư này, in cái giá trị tổng đồng có cả số này xung đột na, một local về một tập trung na, tham gia những cái này security ông đâu có tập business các cái na là cái bộ năng cần sửa cái na. ODOP di kita mulai segera one district one product dengan dia. Kita tiada cuan hey shopping kan boleh itu ya step macam itu cuan
Sarkar hian ai eng hi a lei boka kan sei dai san chu koi khuang nge ni o mi pakhat ai eng lo ching ve oma ni kan district a hian a thar zong zong ma truck trip khat ko a thing lo a pick up trip ke so thing mai the aron se ai tin nge ni boi pui ve do ne ma ron ti maya a bui kha ko mai ka tiam thil te tham tem tham lu tu ka sarkar na han lo tu kha lo rem chi lo chu wangin a khuang nge mo a district kum angin mo bo vi kan nei tv kan nei la ya a ven a kalina mo a nge a za ba ma kha tiam ma kan ka hun ko bi wani te ka ro chu no ma ti ma chu ni kan district ka nge chat ra ti te ngai to ho tu ra mai la bo na he a pri lam na no ti chi lo kan ho tu te a ho ti ko sa ra ma kan ho tu te ko no ma a tu ra ngi ti chu te tu ra kan mai bo pa tin tu la chu an ko be la chang kan ko em kim mai hi a digitize kan tia wa certificate themin ka tia la kan chu me na kan te la chu internet ko be la kan to a te hang tang ka ya business sum don na ani mo nge thai thar le mo ka tia la kan ka te ta tu te ko ka ani hi fin chu tu ra kan mai ko ani e kan van le me ma ya e just program kan hi ram kuma khal pui ani ruling kun song song a buang pek le lo wa district handi sa song kum pani a oma chuma program ka chuan ya Mizoram a ko hian a song song a pal min ke ni te ma tu no le yong kai le ko so la te so ni ya chu ke chu kan lo chang ve ha ma kan van men ve ti ga ko ka shri la e ka so re ta kun kina kan ma so nang kan to ka ma kan ho chu kan no se ve tu ra ma ya startup mission kan han ya startup kan ti chu le ne ko te innovation Hnahthial College innovation chu innovative kan Hnahthial til kar na ko so em mo ka tia ko han huam chin te ko om tura kan mai yo ka nge ni chu te ko chu chen so in men tura kan mai ya kan ti ma ma chu ga tu to ri ang ma sa ber ta pero ti mo din sa to ka o pero ti kan so mga anin tula ti ang te la ya na pa sa te le ti lang kan pa tu te man so mo ta mo me aku saya pernah lepas tu sebenarnya itu cuma SHD ke Congress partner ke dan parti ini juga kita jauh dari Shah kan program yang hai tua aku saya itu kalau saya semua ni hendak chairman kan ini no semua tua kalau kita sambil ini dia awareness ini ya chuan mi wai tu ke ni startup mission kan ni ka Mizoram startup mission ni tu nge kan ni kan chuan Mizoram startup mission ni planning and program implementation department Addl da ma ki kan office ni ta Raj Bhavan opposite se planning kan building ki kan ne ya kum sang ni som ni ba ni khani Mizoram startup mission ni government of Mizoram planning society and the auditorium improve pharmacy to be gradually kum sang ni so pasali champion ke entrepreneurship le startup ecosystem that ki am hi he what to hani hello to entrepreneur ke work kan lo hom sa to problem we na kan ba ki le ke ki ni entrepreneur to enge kan ki thani ni mani ko ya ezong do ko thya thil le ki Khiangte maybe kan ti ang chuan ni thil la ni thil kan lo chha cha kan lo tin tu ke ka entrepreneur kan ti tu de ya SHD ko entrepreneur ni na ni ka so chuan ka ko de ka ko ni ti ka tu la chelawa na ka ni ko tu ra ngai la kan entrepreneur tu ka ka kan ni ka mani lu ko ni ya bo chan tu a ni har sa ta ko lo tok ma ila ma sin thil dang lam ka tu ko din do ni ti ang chi mo thok lo ma se ni tu ko tu pui do ti ang chi mindset le kha entrepreneur ti ang tu na Mizoram sarkar ka mai ko em ma Mizoram me lo inhrilh sarkar ka mai ko em ma ke kan wang han startup India ti te sam mo ya ni startup India ti Prime Minister Narendra Modi kha ni Addl ti ya kha ko kha ni mani ko ya exam bu ti ya mai ko ti kha ni la sha sa la so ni entrepreneur ni ya ti ha ti lo so de ni kan tu ba ni an mani ha ni wa ya ni wa na chen ya man de ya thil ti le ko tin tu na ni ya ti te mo so ni risla mai risla ko kan chairman le se kan
risk na buka tiada ni masih risk na kaku hari ni risk motok lawa masih ni kau betul kan risk na kita entrepreneur anti amni jaina ane itu ni government Hnahthial College terlebih kini ni itu betul kan kita ni 2021 kali ETS di Entrepreneurship Knowledge Certificate College sana kan naudin dia tata server dah ini bisa beda lawan benda mana pula server dari coordinator kerana Hnahthial District semua zilai mo SSG mo progress partner mo entrepreneur ini value addition na tiada distribution kita ada lenu na platform ni ya server dengan training ni oleh doa amahan ini yang ko nga aya siya daw ilaw ne ang itani ikini aya ka develop yang cuma ini mo itani ini ikini begitu yang kurang kan server dah kau ma benahan zilai lo itu pun yang siya daw ya ka lo pun kaya lagi hakaran saya soalnya tani dimali hari Mizoram certification hari ini dah teaching tani bisnes saya hari ini mentorship kita funding kita training kita buat tani business kita campur dulu tani dah kita nak teaching ni tani dimali di central ministry kita tani Mizoram Sarkar department shop ni kita tokoh tani academic institution lagi college ni kita tokoh kita Mizoram government college also district also mana kita certificate settle doa program kita ni jadi tani incubation center ho Mizoram kan terlihat dari doa tu how to go to Hnahthial dan bank how to go di Hnahthial di MOU kita sign di China dan funding dari funding Mizoram Foundation ini Maria Bulchan tu ke ini apa dari tani apa sepera Mizoram kayu ni kita dia tu idea ini kami Hnahthial district tani asalnya yang tu untuk Hnahthial ini organisasi kita di yang ini pada kali ini kami masih asalnya di ayat cerita kita yang mati kita kita hari idea ini kan masih idea itu kita Tuhan bersama kita di Maria kan kita kan mulai kecil kan lo jadi kita itu jangan apa ini dia jangan Mizoram rapi ini kita cuci di idea kan Hnahthial district akan dilakukan jumlah cuma waktu itu ni kita ni kita kami keadaan ni ada satu kegiatan ni kita seed fund kita bukan Mizoram sih kamu seed fund apa masih ada semacam kan kerja masih ini dulu dah ada tu kita awak untuk period ni berapa soalnya kita nak panggil fair kita nak China yang kali ini Mizoram kalau dia rapi mana kami sasma fund kalau begitu, soalnya itu kita dapat startup education fund kita ni dia tu ni cuma kan dikatakan kita startup education fund dapat ni dikan boleh lakukan kita market dah, lawan kita ini dikan kok kita masih taski kai kan kita ni, soalnya nama apa kan proprietor, jadi begitu lebih private limited emo partnership firm emo more corporate society yang kita nak kita kerja di kita kan education fund ni masuk di bawah sih akan manage kita. Soalnya tu kita dah Mizoram mana kayak venture capital fund ini ini hari aku buat tu nak kita resource person ni baru semua kita masuk. Kalau ni apa kamu funding kita kan yang tu kita soalnya research and development ni lo tiduni orang yang apa kali project yang berbentuk apa soalnya dia kan dia contoh itu capacity development kahit dia awareness aku ini pui kan memodel tau saya yang cari kecil dia dia hasil na dia akan China soal awareness dia seminar dia yang akan kita training pun misalnya ini semua dan topik yang bookkeeping, GST yang sihor, marketing, packaging yang sih kerja ada. Lepas training atau ni kan China, soalnya market access ini kan ni dia bukan pun modal tu. Dan produk kalau siapa kan di district kan terhadap dan produk macam ni kalau siapa district buat district face of the district ini yang produk kalau siapa kan di platform kalau kan suatu kerjaan exhibition yang kita buat di China, Addl dia, soal Addl pun ada kan kalau China kerjaan kan dia, soal tour orang sih internal pun pakai dalam orang ni pun kita apa ni
packaging sa lu lu ma kan product packaging kan ina to kan ba mo indo di the ka ja khani tu package ang kan siam sa pe le so china khang kha capacity development mo kan le tu bi ka so incubation di kan le thar ka Mizoram startup mission ma la khani Mizoram startup hub ki kan di thara ka ta ni incubation ya kan di ka luka ti kan le thar cha tu na han participants somdi ani or somebody can be there, and he had in a new Bangalore institution, Yanuto, Daruto, Chaluto, Maya, the kinds of dinner and London and product, Ilande, marketing, Ilande, Sumo, Lande, and the Hnahthial by training around in the Hnahthial Acha, and Malika and Broadway and the Area and Malika and Fifty Mama, I am basing the Institute ha kan le tu je ma chong te ya ba kha la ni te la chan ke chuan kan funding ho to ki ko sam zo ki kan mi chuan business ke an business ha kan share ya in elna lo le le to lo kha lu e he tu che me he sa chang dina ma mo ni ki khai til a lo zir to a ba kha lu a ma chang til kha a lo enhance to ba kha ni ki kan fan ke au sam zo ki ni lo la he me ba ka farma business more company ya to investor an ko chaw ni kha ko kha ni Kemudian bukan investment more, fund more, grant more, investment yang kakak kemudian sampai kan kerana kita kerana jadi entrepreneur kan semua kita nama ni kerja itu kita kita hendak semua startup yang berdekat ni kita memang itu kita startup vision ni semua startup itu kita kan melakukan company yang itu ni kita company yang private limited more LLP kan ibo partnership firm ibo cooperative society ni kumila changi inda sarkar na berde harta cooperative society ani dura ni kan dai kami startup pe ke kan ni ko ni startup cha ni ram chuma ko ram chuma hari ko sa te le ta me ba kan ni ko generate ni amata cha kan ta ko inang tan mo kan ta thok ki kan ya cha ki kar bu ba ko ki ka kha ya so kha te le ka le achang dura ni scalability ani dura ni ka startup ki ka ni mani ko Mizoram startup mission ko ni mission to Mizoram ba ya startup ya ta Khiangte bi o se kan to acha to startup ani to ni ni grant ni loan te na ki nang ha ni ni ka ya ha ni pa ma to la Addl ya so mo scale te to he ta ani ke to ha ani loan ni ki na ni jadi DPIIT dan kemudian DPIIT dan startups di Addl level ni, anu mana hari register belia, tapi nanti di party ada result na ini ham satu yang orang yang jadi Hnahthial startup ni makan sahaja ni ya, Hnahthial farmer producer company dan kami file ni. No, tu Hnahthial farmer producer company ni DPIIT startup ni ka. Ano mo tuan ini fund dan jokte grant dan jokte tuan jadi ada orang pun sama exhibition tu di nak buat dan nanti kalau ni tu hemipaya tuan kamu kaya tu he mali success story ni kan lebih lebih lah mungkin ni kan sengaja ice cream kau bukan founder tu asyik macam kau he kan success story ni kan mali ni ansu bahi ini pula itu lagi buat subahan buat pula tuanin ikan apa dia punya jangan ikan buat subahan dia tuan alfa puzara ani bukan semua puzara ni ikan ini tier 30 lah angka ni itu anda cakap dia tuanin rasmalai kita paneer kita siapa ikan ada itu betul masih kakak dua kita dia tu amul kita kita amul bela Mizoram mangai ko balko ande tha balko in rasmalai ni paneer ke ada kami siap kita kata kami ada dan ko de ini bo de ni dar ta pakshal tuani ahlok si lawa ini apun sa ai tam zo ka patan ke the ma ini ka tiang ya ko ni ka han ice cream siam ke agai do chak ka Mizoram ni ice cream kan na ice cream ni examine kan milk and ke lo siam chak ka khan an sa industry kan na polar memang ni dor zo ma ko do ro ni kali milk and ke lo siam chak kan alar memang tuan ama khanin milk and ke lo siam chak ka lar bi to ka skill ka ni bidang ko na lo siam be the lo tu ba kan thil da ni ka ti le na i ni he an da dia zo ni to the ya ka
private limited kha le register e ta company a register kha chuanin bank te pon an rin anga le mipui rin kha do do le mo ama kha scale up thei lo kha kha ta kha ani ko heta proprietor actually heta startup a kha lo ni chawa kha ke ma ni nga thil tu boy le mu kha chuanin kha kha zo kha ni lo pe teachers tu tang ni ni san chairman kha lo soi kha ko to ana ni ha kha do cha soi to pari ko lo soi to na kha lo soi kha lo ha ba se teachers a chuan district te na he kan hmana theina kan thil nei pi mo kan resource te kan thak thil nei pi ang promote ti chat ti tang to ha a thu ania chuwa chuan ni na hina heta department of lo la zirlai te ko chuan SCC te ko lo ta kha kha ni la so na ang to ni ta se program ba la te ko ni or ni la ma te ko mo kan phone number te kan no ta ma kha ya kha ni heta hi na thil ti la na ni ma kan la ka mo department ko and progress partner han mi district ta han ya han ma la e ti ni he area entrepreneur sha ti da mi ti the ya thai than chwa tu ni wat ni la wa e ti ni a chu ko ni ti the ya mo kha ya no khan ni ma mo de ti ni chwa ti ma ni na thum le ti phak do so to a the china ko he kan jere le se to to khan ni so kan ma ha che ni tu ni to ma kha ni ma ni tu ya e so ni thil cha ya le na ma chuan thil za tha e ma ni lo kan thiam zo ki khan na e ram ta na again ni he economic driver ni na khan ni ya kha ma kha ni tu ma e cha chu lo e lo ko ni la ko kan program ni re tu to lo wa ke ma ta startup india lam pa an lo chhe ma ka resource person den chuan ni pa na kai tu chang kan na tha le ma ki ni fan yan zo ko e mo na ma ni ta ni ke chuan ni GST ko mo ja ka the ma zo ka sha pe mai sa GST ko mo ja ka se la chuan ni department lam chang tu se ko ya lo ni kan ringa department lam ni ko so ko ra pai pai da ja khan ni concession ni he ta official ro ang khan ki lo ila e zo na te so ni zo ta ze ni ti kha lo se ke so ni ya kan Mizoram startup mission research and this happens. When I grow up, startup India tang from startup India ila chata startup India startup India hi ko Narendra Modi launch January ka launch in national startup day wa anima ne chuanin ke ni po khan January khan startup day kan lo mang to heta han entrepreneur ti chatak tak ti grassroots innovator de kha award kan lo be to ko chuanin startup India so ini kan ti chuanin MSUM do na thar business dum te le mason dum te chan pui to rawa na ya chuanin la also zo ma se chuan startup India chu mani quality dana na thar siam chwa na pole mani kun chwa por da na tora na la na ti na me ni la chuanin ni o kin puni athil to lai pui ke anda pakhana chuanin job creation na thar siam o chalai hi o na dir to job seeker me ni lo ma ni startup India ila to ver to na thar siam to job creator ani the na tora kung hansang ania pagina chuanin simplification and hand-holding kalpung ti olsang sumdong na thar din data na dahil khabuai chuan tak atanga olsang na sang na ania apatuna chuanin funding and tax incentive ti hiya sumdong na thar dan khanin startup seed fund scheme around mana chuanin investor din and khanin athunjong china chuanin startup India via yanin DPIIT recognition of recognition in the local chuanin business itin din khanin kumthum khanin cha orthegna kha oma chuanin inclusive growth on da he chu hwa zong na so na ki na mai khanin ta khanin mitlen de chau ni ni Mizoram Addl concept line number na award kaizo ka masola ko wika tumber ilani chuanin adopera industry and academic partnership o ma hi zirna le industry
Zoom na kita ang yan college university sum do na cover Mizoram chalai kita na business zirkir na mun siang sakha atuber chuan kan kal thuma in startup ti chu to tin kalo shitya la nga MSUM na chuan in aron soi to thona chu startup chu sum do na pul chan gir thil thar ngai to chwa innovation emo har satna omsa su kyang to ra pul chan tu dina ania startup te hian thil thar aro chwa ta engineering khopui danga chuan Delhi amera te chuan taxi par ngai to local mobile app hi omda ola le Uber te kha omda kami mang khani o samsung khani taxi motor kan jana turka kanino gombe kita chuanin startup tamber hi chu kanni kin kho sava har satna kanni su kenan aron yan chunga engineering bank kan ngai lo ba paisa in hon the GPIIT te form pe te lo hang sa na sa to pa startup ta chuanin inhrilh o Zomato te Swiggy te atang khani kan lo cha te ta kan ko startup pe kan ta chuanin India ram hi startup India changa data kan ta India ram ni sum do na thar din ko ma ko pe ko ma khani ma thuk ta kan lo to ni chuanin sarkar na asha startup recognized startup kan ki unwai ni chuan on to a chuan hei ana aron dir chu in tam kina mania bulan chan cha ko le kina ni chu chuan startup chan ve aya tam za soma ka hi khopui yan tu lo a chang on yan chwa ni ta hi yan in sum do ne hi khopui yan tu chang lo khani khopui te zo khan khani a chang ti ron fya ya chuan startup pakhat zela hianin atla pui hianin na so pakhat te an siam chak ni startup hianin chuan kan ram chalai ti ta hianin bong thar aron in hong ti na ni chu chuan startup te hi computer le IT so an om lo ni chu engineering lo ne agriculture te healthcare te education te sector section an ma so na aron na chuanin DPIIT hi oma DPIIT chu Department for Promotion of Industry and International State Italia hi Startup India and called Tuber Global Department anita chuanin Startup India hi India Sarkar via Ministry of Commerce and Industry in ASEAN India to Ministry Bhajan Department pakhat DPIIT hi oma Startup India scheme kalpui tule Tuber na ania Startup India ajama hokna benefit chuanin DPIIT recognition le hi alo ngai le chinta chuanin hemi noya hianin startup te tan khanin chiang ngai Hnahthial te certification le DPIIT hianin alo ra kan sak china chu mai ba ka chuanin funding scheme chang kha kan lo startup te khanin an lo avail te ko ni joining DPIIT recognition later hianin heng advai ni startup te khan azom te ngai ta ama sabera chuanin sum to na startup chu startup kha private limited company mo limited liability partnership emo partnership firm emo cooperative society ana registered area cooperative society ama ka chuanin huaihawtin chalo tunan han huaihawtin thara chuanin sum do na startup chu sum do na chu idinter incorporation atanga kumsom ayo upatur ani ba chumai ba ka chuanin financial year renga khata lakh lo turnover kha crores ani ay tamani ni ba chuanin startup din kha filter mo channel le zazo ka mason te na thotor sa ni ha angai poi motor ani a chuanin kan shelter ng poi motor chu sum do na omsa to pension atang emo siang atang din thar ka startup
ani theilawa chuanin startup chuanin innovation aron chungchawei ria ram economy tana na thotur le thil thatak aron thungenge angai chuanin hei startup India DPIIT via funding support pekenia pakhatna chuanin startup seed fund scheme SISFS hi omta hi sumdo na chi ilo kunna kunti ania aya inekha ahlo thei Hnahthial le position na to sum dinani chuanin funds of funds hi oma funds of funds to sarkar le puina sum ki akho chinta so asum kho kha startup khani directly khani ape chok Marlova, Johnny Sum and Go to Shang in Ota, venture capital, they alternative investment funds in Ota, Kamho Kali, Kamho Sarkar Kali, Atan, so that's political, Tanzanian startup Shang Kali, investment car and Chinta. Johnny credit guarantee scheme, the Aoneta, Tahitan, credit guarantee scheme to that Kamho Mari, Alava, Lona Kela, Tahan Sarkar guarantor and Jam China, Johnny. Ilon lakha ilo rule kelo chuanin sarkar khani 80% khani alo sakhi do je dinani chu TEJAS TEJAS chu transforming entrepreneurial journey across states and districts dinani TEJAS hi startup India DPIIT malala niya atumber tu sumdona nyale masona hi kopui ganza nilavin district in Lekotina that era entrepreneurial load something say awareness and later the district na namin sundo na third then namun a startup ecosystem ha batina kusang shangan siya so na hi local innovation na dito ka parang kung papaan siya sa akin nan kanin kung alawag sa tinamili nita Johnny TEJAS Addl district sa Songthum, state the union territories of the Pasaria, district sa Songthum Panikan, ng mga Mizoram Addl district pa kan sa alaw ni mga Johnny district at akan sa kanili aya chale so alaw entrepreneurship alaw chale de kailan malap ang pinaan dito Johnny o startup India Hanning award siya kasi allow participation ko sa state ranking framework here ta i-kunting Hanning state siya makami startup ecosystem si sundo na kopela malala sa pero din na kanin loman ka at machina kini Mizoram Startup Planning Department of Hanning tulay award din allow lang nito ka Joining startup India, Hanning, at the very joining hey, the just Hanning awareness, Shazam, joining startup the Dan Hanning, the general soon take off on mentorship, so don't know so to the John Hanning mentorship, startup the and don't handle that. Kung mulaw China na diyang kung siya daw, startup kung siya daw, tele diyang kanin akan awareness and action pinani. So Startup India yanin, National Startup Award, it's like National Startup Award startup di chatin ni nakanin ang China, startup di tanan so words kung doon at kung kita niya Johnny startup the Hanning startup the car and Hasson Z in the Hanning kung siya startup in the Hanning alaw siya sa to kung and yun capital access na kisum na kung kaya siya sa ka India ram may po yung kapelwa pa company niya nagkakili na taan to yung Hanning at husay mo ka Johnny sarkar siya to din kung program sa kaya siya sa ka tumay pa Johnny Khiangte le siya wa Khiangte wala startup the entrepreneur kan ka siya at tong may mga isang karon sa kitchen
สิ่งที่คนเนี่ยมีส่วนไหนมาเนี่ยจะสร้างเรื่องเช่นกันนะเวลาเราจะดูที่มิโซรัมบ้านไปเวนเจอร์แคปิตอลฟันเนี่ยบ้านไปก็จะช่วยตัวมาเวนเจอร์แคปิตอลฟันนี้จะต้องเลยตัวจะทำที่รุ่นเจเนอเรชั่นสองที่ก็จะผ่านเสียงผ่านเข้ามาเวนเจอร์แคปิตอลฟันก็จะเวนเจอร์ที่ทางริสที่ละที่ทางที่ละบอสุยนะพันธุ์ก็แคปิตอลก็จะสุ่มของไปตัวจะฟันเวนเจอร์แคปิตอลฟันสตาร์ทอัพที่ละฟันโลกพันธุ์ตัวจนบ้านไปจนโลเบสนั่นก็อาจจะมีบ้านไปเวนเจอร์แคปิตอลฟันที่สุด equity นั่นแค่就刚老师给到你 equity 那些这个，我们在一点呢，真正大家跟建议头讲到嘛，你关于 ice cream 写嘛，最里面的最没办法 ice cream 嘛，里面的我们啥子ice cream 的上上哈，点过它，所以个像别人嘛，他的干呢，所以巴菲特写他把那好听话都多 idea 他那个，他写呢。Mizoram thế nào mà tiền của tiêu là cái gì cái gì tuy là cái hàng tiền của tiêu là tổ hợp cho nên cái gì khác làm sao ta tất cả số funding khác mà ta này funding là ta mà số vài này ta thấy loan ta là tiền ta mà đó loan tiền đó là tiền ta ta thêm funding trong cái đó ta chắc số loan tiền số đã không ai ta các bây giờ còn ta là chúng ta này số mà ta funding số đã không ai đó không ai là số soalkan startup akan sumbangan di dunia hal yang tunggu ni. Jadi event ini tu kan pakai tu Mizoram sum lima tanah sum dolar kalau kita orang siapa kata event kita jadi Mizoram pun apa kalau kita orang import kita pun sama kan Mizoram kita orang kata adu kerana. Jadi internet kita bisa kerana tu iman natural kerana kita kiamat ani lokal sudah Mungkin kami sebabnya, macam dia tuan di Mizoram ada orang di Sawah tu macam produk tamso macam Bangalore nanti tidak pengajar kau makan ansia sekali karena berbagai ahli po venture capital fund Mizoram venture capital fund ni venture capital fund dan macam funding dengan orang tuan ni. So equity base kan kita ni fund tu. Grant loan để equity nó sẵn sàng hoặc là grant so पैसा पे lên ngay đó số lý tổ quan trọng nhất là mà sẽ tiếp thị trường đấy là cái phòng ta chẳng thấy người ta cho loan thì chắc là sẽ phải nói với equity so equity nó hay là gì đó ta tìm ra cái aspect thì số các hay là này đó ta thì số của nó chẳng hạn nó kan equity nó hay là này á không yêu các profit nó sẽ mất giá số các của han 이거 저한테 대화를 우리는 너무 전 안에서 전 아판 가다 공주 transparency kan itu bahwa ini proses cuma apan gadah 공주 sotarkan yang bisa pada bagian juga terfadakan sumber bacot 전 sotar sotar investor dan pengaruh kita nih company tak terbawa orang invest kita ni tu nak kan fund aja. Jadi ini fund macam ni startup sama kan, Mizoram startup sama kan, dengan kan dapat atau misalkan. Ini kalau comparison also dengan kalau saya kita macam mutual fund ni, SIP ni investment ni kan proses dengan mutual fund tu di mana kan kan bercinta, berapa macam cuma bercinta investor kan di mana kan itu mana ni. Aja investorก็จะมีผู้ใหญ่ติดต่อว่า2,000 นี่ส่วนเหตุผลนี้ตัวนั้น24เท่านี้2,000เนี่ยเราคอมมิตในสตาร์ทอัพกันจนสตาร์ทอัพเนี่ยไอ้ investment นี่ตัวนี้นะครับเราเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นี่จะมีสัก7%จน10%จนนี่ตัวนี้นะเราเนี่ยที่เขาใช้ตัวว่าชั้นสุดสุ่มโดนมาอาเซียนนี่ตัวนี้นะครับที่เขาใช้เป็นตัวนี้จน social economic impact นั่นเองตัวนี้สุ่มโดนมาหลอกเองว่าอยู่ด้านมีแต่ทำชนะเต็มเลยที่ว่าพาเด็กเสียงเต็มจนเหตุผลนี้นะอันนี้ชั้นสุดอัน investor สุดมิโซสตาร์ทอัพอาเซียนนี่นะมิโซสตาร์ทอัพปฏิจจสตาร์ทอัพกันมิโซอันนี้ตัวนี้ออกนี้อันนี้ตัวซีนี่อันนี้ตัวนี้อันนี้มิโซรับสุ่มเช่นเดียวกัน
i vaina mate Mizo startup tinte để có họ có thể rất là cho sector structure in our play sector agriculture fashion technology IT our apply thế cho cái này với mỗi em cho agriculture thì là phát động mà technology không tham thiên gia đi ở trên họ làm mấy với mỗi em ta này thì innovative đó họ làm mấy với mỗi cho afan cần không cái đó sẽ nói như afanนี้chuyên chỉ phải để chú ý ủng hộ so investment in that the order hemi so gen startup structure afan investment on the area in prepare plan to chạy yang pun kalau sel punya so investment maximum investment startup pakatan 5 crore kita or minimum kita sih minimum di 1 crore in total 1 crore to 5 crore in total so startup around di chale so immediate so account kan do chang dong te si account around so 5 crore ke ko investment ka ani ti do ni so account size ni na chen se 20 crore ke ni amar so investor dam te ka around no te so 100 crore ke acham te do ni so ni lai ke venture capital fund hi au te lam so kan hai pe mo em so corporate landscape but the corporate landscape is zero on top of your Mizoram company here tất nhiên shop khả năng này đầu ra này anh hiện thôi anh chẳng做你这个话是对方这个来点你去搞这个点跟他anh ta này cho nên các bạn ở bên một đất sản xuất để thực hiện cái là private sector Mizoram nó sản xuất để thực hiện cái anh shop là range này để thực hiện cái anh shop dễ là Mizoram shop là cái anh shop cho nên shop mà nếu mà đặt hàng hay là tổ đó là entrepreneurship cái nào sản phẩm đó ta cho nên mấy bạn cho investor làm cái số ban hay investor làm company làm cái mà ở đâu đó thì làm đó ta này cho nên anh để làm cái này họ tìm hiểu ở mấy vấn đề nó làm gì ta fund size này thì anh sẽ để anh investment là mắc ha sẽ giảm bớt 1 crore to 5 crore nha anh để sẽ có tìm hiểu làm cái này làm gì mấy đầu thì những họ tìm được thì put mấy đầu ta để mà sẽ mấy đầu sẽ có phải với một số innovation mà người ta product chế độ ta để người ta anh đối ta thì anh người ta cũng phải với một cái là đi product thế đó thì mà cái nào thằng compare nó thằng kia nó phải mà cái competitor cái là bằng thằng thì chế độ cái để thằng anh xin nó ta thì cho in the way là cái invest thì idea chỗ cái này có cho cái là mà mình cho cái cho product chart product này nó xem đó anh phải làm cho cái là cái account của mình đây là để đó thì nó nó sẽ để nó proof proof bao ông về mai này không biết là để cho anh mà thì ta không biết đó cho nên ready check và ta in su thì muốn tập tay để bắt cái thằng mai này cho nên cái stage là cái validation stage vậy ta cái product của ta market ta như vậy sau cái chân là han inhrilh chane alam ti tota ni fa ni na invest chane akan ti tota kami tan ka zon ni ro pan thia ikang la je chen na chon i apply ma i lai to te so Mizoram su che sum bo ki ko ta sum bo na ta ata ka chon ki so ba ta chon ong je ba do ta ni so de ku ni ta in chong ne ha in chong bu ne ha mai ta chon sum ni ta yang ne ba social economic impact ne ta tụi họ còn lại có em còn lạiเป็นหมดเอ็มเลยส่วนที่ตอนนี้ที่มีเว็บไซต์อะไรเราดูที่แต่ให้เราลองไปที่ไอ้เราคนที่ได้ให้อีเมลที่เราทำมาเอาไว้เป็นสมมติว่าเราที่ตอนนี้ที่เราเรียนที่เราสอบเส้นเล็กที่เราใส่ถ้ามีเส้นทางนี้เราไม่基本上都比较有啥的呀，GC support 现在那个那个说回来因哦GC 上个所以呢你有些的活动可能生活那这比没的之外的马上多么是能因说 GC 些货品那个说对那个something 水这个很多嘛说 GST 大概就
so GST ka dahil so sami so sa ikanin umodi din ma-tax and ikrimumal tamlu tukrin ha kami so yan ang GST isipin ka katok ka ano dito introduce yan to sami so pa sa July ni kan anong siyam mo puri na ka tayo ano so so GST chu ingeni GST indirect tax kanita kanita so ito indirect tax nanti hirin sundo na kana siya na kanita GST tudingi atol tu tudar tudingi atol tu tudar nanti so mipuite anita so mipuite achala so kaya siya na kanita so sundo tera anang tuan dia bungo so tiama mga izon na kanti service ang pagkakay mo yan hindi achala lagi niya so income tax hindi introductory po mga hindi so tax be siya be so hindi na masaya hindi na niya income tax ito direct tax na money na income dan flow at mga kalako na bekanda I think so pa yung hindi nila isang so ama yo so more isa so income tax hindi money so driver kanina yung so yan na yo masih GST ya itu so angaya so kita lihat diagram deh ini orang itu GST ini itu sungguh kan kita alliance so retailer dengan data retailer manufacturer dengan data kami dengan GST kamang deh kan kita esok ada minggu kan data minggu kita yang kan dengan kan siapa amanah kan kita kami mah tokai hokan kudangan kita tokai hokan kita sokan sungguh kita mereka ni so orang itu GST dia akan kami bila orang kita central tax state tax or IGST integrated tax dan central tax hokan kami itu bila slide na harus saya itu ya dewa zone tax rate GST tax rate sometimes yung kita ay buwa sikanin GST rate kasang yung kita nila essential commodities na hindi tinakan maho ang timetahan ho kanin natando ite LPG ite lele ite noy ang kanila kating ho ang GST rate yung kita 5% nila so ini asyik kata itu sih bahwa asyik kata ini GST lah ini mereka ini soal ini ini memang itu lah kalau isi yang tinggal farmers ini mempunyai loan itu ini so India soal ini kan loan itu dia buat ini memang so ini until satu sumbong ini tu apa until satu ini tax kan Allah exempted kita Addl ni so Addl ka so ni asal subject 80% ya 40% kan so 80% na so ni electric bill lampang de phone de home bill ka ani so ka so ni schedule ka so ni 40% kan dia sama ka so ni nung na lampang bill ko ni house ko pro de na o an say na de single kan kita ni manita kalau kita toko produk andi ini ada di sini sama so GST itu HSN dan SSC kita HSN dan SSC itu item sumsum ini yang numbering dari mereka item apa ini pensil dia code kan itu itu tadi apa sih kita tu Arisitannya pensil dia code ini kan kami code orang kan GST dia saat ini in kategori mau yang dikira nanti kan ini kami itu soal teknik kalau saya also ni kita so ni kan semua code tapi itu sumber dan Mizoram ini so ni kamu sumber na apa nanti kan hilsir na kan di cashbook kan di dan maintain kalau orang itu kan maintain sebenarnya asal single entry system kan kita ini
ba ku hin lu le chok ka zia thok ta kami chu zia lo hai chu na tha amai lo chu ma ka lo thing kan kha GST chu na ai ken ken chi chi de wa ti kha ma ya kami yo ma kha ni ni ba ko am ko ba han ji chu a hen to chi lo chu ti ai chi chi de wa kan ti chou ni ma ya chen chu hei ma so kan dam le ma lo so ze ta GST ni Mizoram ko kan mang so tan se me ma ani ko ram ta king kan mang so lo ta ma se ni man so lo ma le ma so ta ran na sa kha mi wa kan ti le lo chu po le tam ta kan po le lo tu ra hei kan pum de the ga kan po the a ma kan ni kan lo GC kan lo so kan ko ka ko le GC se ma so ni hei kan ji a ni hei computer ko se ta Excel sheet ka kan ji ta na ni poi sa lu de so poi sa lu bi zia na te kan thil le bi zia na te kan thil expenses kan bi me thang sham zia na kha a ba bi na en nom na kan na so bon entry ni chu single entry ai so ni a kha zo na ni chu he thil lu le thil a so ta so thil lu lu do bi logic kha kan mang ta kha so ya ni na ni in sum do na kan le ko kai no le ta le ko le na ha poi sa ha so na ba bi sina ka poi sa so ka thil so ka poi sa ha so ka thil lo tu ka ho na le ko ka ko ka ta so ni thil ka abowing out of tu lo ya na ni chi chi so khan ni shu de ka sum ni de si ka ma ka lo se ko de ko na ski sham sham ko ke an ni si de ha de ka ni sum do na ni mun he lon la te một năm tiền lâu đủ đó âm bố cái số các ski về được công tác tăng ăn in xung đột là điểm nguồn in na khanin cái bình thì hiện khá ta khanin in lâu điểm nguồn bị các số in bạch bị số lô tăng lô số GC này là á tung GC phải cái tất là hai cái khai chuyện là hàng việt tân khanin bị khởi sự là tất cả các sự kiện mà rất lớn của so in cái số cũng là số in accounting software bị hiểu ra đây cái gì đó là số in computer bằng software software mga sundul le swap le siya alam na kaya si nakawag na lang so ni GST gen til tu shang shang te hi neta apakan ka text tam lu tu mo na na te ka so til ang tam te ka kan tu a so GST hi mani bo a fa te pura ti hi ano tu ta asa so self assessing ani ta mani bo a kan in assessa kan in sulfila ka fa te ku ka ta so ni GST hi registration chu chang nei se le sundong ta he bung ro zor bi ta khan Mizoram Odisha so social constitution na noi som ni sum che ka bung kha chunga ani so GST ka ni ni ya ma ama ya so in moi som ni akin lo so in ni lo the in bu ni lo ta na so ni he bi akala is not service ni de he bung ro zor lo ma se ni ko ta se consultation service ani ni ro ya ko ani ta se khang tin ta chu noi som bung kha ta akin lo chuan registration ka ani akin chuan ni ni nga ya akin lo chuan i thu thu in lo ni ni chuan tuna kan bu ina aro se bo ka contract so ka na contract le chu cha khanin contract ko tan hianin kum khat chungin o chen se ka noi som akin chuan GST ni nga ta noi som akin lo chuan ani lo ta chen ka bu so i ta ho ka na pakai GST zoning GST itu register kok kita sungguh kan so ini provider money so provider ni mereka tender Addl ka IT ka kan kita so sungguh na punta Addl indoor ni na mereka verify ka in isi kung ni na door lo ini so ani even ko ni so Addl ni pa ni na ni na render agreement ni mereka kami kung isi na ka verify ka ni kan ko dengan sebenarnya itu lebih trade license atau boleh so kita sangka di itu so GST ni kalau itu mau guna kita hati kita hati ni semua ni maaf ni hingga itu supaya itu lagi kita mau kami jangan ni kalau so GST ni kalau registration ini lah certificate kami ini soalnya ni apa dah sih kami itu asal kita nanti kalau so atau kan buat punya hal
masih GST itu nih kan, tapi kan ini semua file lain kan, dari segi apa pun ada itu kan, sumber mau ya, jadi udah ini file lain ini kan ada apa lain, kan ini mah ini terbuat jadi udah file ini kan ini loh cuma ini kan, atau PDF seperti itu jenak sektor kan, ini soalnya kan boleh itu GST itu nak mengalami yang pandai dan sektor itu misalkan kita info tentang itu kita gst.gov.int kan ini so ini ada landan bukan ada webpage kan so ini tidak ada soal money buat apa ya di itu di kan ada so ada apa yang harus kami di bahkan bombong resi itu ada so rasa sudah ini kan so apa tadi bahkan isuat file isuat ini kan so tapi kalau kami akan hampir seminggu itu ada semua orang di sini ya, dengan Khiangte pandemi, coba ini lucu, ini orang sana, so sisi kan login kita kemarin kita ini mau asal, kita ini register aku lakukan so hal yang kita register login di video, registration form dengan dia ini macam online submit online itu soal login login dengan kami akan file apa file kita file ini kan file itu dia send kita kami file ini kami ini itu sebagai sisi kan itu so itu apa kalau langsung kami di kami GST kan apa keeping di anai itu kan sebenarnya sunset kan bahwa kita itu pasti siapa Lima ajian le, ini waktu kita itu cintu di GST itu Addl itu ini kan, tapi ini GST itu mereka tuntahnya mau iman hilbel bukan syarah kita orang mau iman tidak syarah ini kan kita memang kau orang asal itu tapi ini item shop kau orang mau iman akan ini 5% hilbel itu 5% ini loh, so item shop ini so kami item shop ini so kami kan mau iman atau kalau lewat menuju kan aku yang kita ada siapa yang akan kami akan bukti pingkan di Tuhan dengan sundong kalau kita punya lagi ini coba dia so ada yang langsung ini kita lalu dari semua oh tadi so ini DFC kita risiko kan hari dah tadi example kalau kita ada intinya DFC itu 5% so tadi oh dengan receipt version itu mungkin kita suon kita harus ini before dong kita advertising kasus itu kan kita ini sesuai dengan pengalaman kita kali GST kita hasil to GST ini bukan ini GST kita hasil to kita kalau kita tadi untuk ini kan komina serta kemudian kita mulai makan soal kadang-kadang ini dia Mengelarang GST ini anti suatu adalah juga sudah amat disukai juga. Ini kan maksudnya ini coklat dia jual mix coklat dia jual tasun. Alu coklat jual ini kan alu Mizoram mana tasun Asia beri bokta coklat alu blok coklat bokta. Jual ini alu dia berupa GST cuma ini apa akan bukan silawa soalnya sumber rumah agar kita anggo soalnya kita Mizoram lenta dua kan inhrilh suara lenta bukan Mizoram itu ini soalnya stay on bagi hidup dari ikan anak di Solo kami tak kali akan GST kayak ini juga atau asyik lo apakan atau ini itu juga sesuai dengan itu tapi coklat mana apakah jadi kita so GST plus bukan kita jadi plus GST bukan kita masih kami GST ada di dalam apa so kalau jangka cuan GST yang pun di dalam masih tanah so amanahkan GST kelsa angkan naik satu angkan teks dalam angkan awam di bukan kami asyik boy na itu Addl jangka sundong
nên là những cái này bộ tập lại để cái tích số sẽ ta sẽ thu hút năng bằng cái bộ hình sẽ in số năng bằng cái bộ là cái người là này anh đi ở trong ha in lên sẽ tụ basic mà thì là những text ha ama ha những GST tụ ha bị thiệt ha ha chân số nhưng mà số là hiện tại đâu bị thiệt xí lâu ta số này ada lupa kata apa dia teman inklusif di api so bahkan kita ini zania China kan 5% di api itu kan jeng gua lai kan ini jeng gua kan unit sih kan kalau itu sih kan mana kalau sih coba sih kami yang kan los itu jeng gua itu ambil apa los apa tapi kita akira GC sih dua apa asum lepai akar kita deh nak di sosok apa pun pakai apa kita aman aki tentang unsur aman GST ha jadi soal beta se kami aman di Uganda aman unsur di Mibuide aja rena anisa alobo mereka aman isang di ka atau orang di aki ngamuk sila aman aja pikir sama dan kuipa mereka aman zohan sungguh nama alo se ngomong se ada luka boy ini mah katilah jangan jadi kalau ini lo hak nah itu sungguh hak buka pertama itu mama nak itu masuk su overall soi su tak itu mereka su apa ngambil GST itu lakukan apa nah ini contohnya soalnya tunjukkan itu ini GST ini contohnya GST contohnya itu ini boleh siap soka kan sulu na kami kan sulu ha kan soka le state in kan Mizoram soka ne kan sulu tengah acan beri kan dok sang bela di tadi di mani Mizoram di punya na kan le kan pamo soka le na di na kan infrastructure de na na among le china tu so tongpong lau tu ni lau ta ama ko chu GST ni ko ni so mai ha tu di ha